дар бозӣ бо дастаи Мунтахаби Қатар шумо дар назди бачаҳо чӣ вазифа гузоштед? First of all, I want to say Salam Alaikum Tajikistan, Salam Alaikum Varzish TV. Our goal is to make a good game like against China. We will see what we can get after the game. ما کوشش میکنیم تمام کوشش به خرج میدیم که همون بازی که مقابل دسته خیتوی نشون دادیم با دسته قطر همین خیلی خوب بازی کنیم، همین خیلی قوی بازی کنیم. لیکن ما گفته نماند که دسته قطر شاید کمی یا شاید حتی بیشتر پرقوت‌تر است. برای هم وظیفه اساسی ما یک بازی خوب نشان دادن. تشکر. شما در البیت بازی میکنید. اونجا مخلصان تقریبا تا 80,000 هستند. در نزد مخلصان اینقدر بازی کردن و دستگیری داشتن منتخب قطر به ما تاثیر نمیکند؟ I think that it's normal that we must play in Qatar in front of many people and also 70,000. البته 70,000 مخلص شاید باشد در این ورزشگاه، لیکن ما کوشش میکنیم، تمام کوشش به خرج میدیم که بازی خوب نشان داده آنها رو آرام سازیم پیش از همه و ما گفته میتوانیم که با در این گونه حالت علاقه تجربه داریم که در مالزیا بازی کردیم 40,000 نفر مخلص بود که دسته خودشون رو مخلصی کردند، لیکن با ما این یگان تاثیر نرساند و ما تمام کوشش به خرج میدهیم که تمام مخلصانی که در سراسر عالم تاجیکستان رو مخلصی میکنند آنها رو شاد گردانیم و در نوبت خود ما میدونیم که 9.5 میلیون نفر دیگر که در تاجیکستان هستند آنها طرفدار ما هستند و برای آنها ما همه هستیمون رو در میدان نشان خواهیم داد. ما امید داریم که در این بازی با کامیابی موفق میشویم. تاجیکستان با شماست و شما رو همیشه дастгир. Рустам Джон, как настраивалась команда к этой игре с Катаром, ведь они играют дома? Ну, готовимся в плановом режиме. Тренерский штаб проводит теоретические занятия, разбираем игру соперника, разобрали свою игру, где были ошибки, недочеты. Готовимся в плановом режиме, рассчитываем на положительный результат, на победу. В игре с Китаем наша оборона играла очень здорово, и у вас было меньше работы. Сегодня, наверное, будет завтра в игре с Катаром очень тяжело. Ну, в простых играх на этом турнире не бывает. Все сборные очень организованы и квалифицированы, поэтому будет не просто так же, как с Китаем. У Катара свои сильные стороны, у Китая свои сильные стороны, поэтому готовимся к тяжелой игре. Все предпочитают, что Катар самая сильная команда в нашей группе. А вы как? Ну, на бумаге, возможно, фаворит. Выйдя на поле, шансов всегда на 50 на 50. У кого больше желания, у кого больше самоотдачи, на чьей стороне будет удача. Поэтому, может быть, на бумаге фаворит, но на поле всегда все по-другому. Наша цель выйти из группы. Как вы думаете, это не трудно? Ну, я до этого сказал, что на этом турнире простых матчей не бывает, поэтому каждая игра очень сложная по-своему. Каждая команда хочет выйти из группы, поэтому простых игр здесь не бывает, и, так скажем, простых выходов из группы тоже здесь не будет. Вот центральный матч для нашей сборной – это Катар или Ливан? Ну, так сказать, в игре с Катаром, как и мы, так и они могут решить все вопросы о выходе из группы, поэтому надеемся, что решим все вопросы в игре с Катаром. Спасибо.